Afrika nyuma yo gutsinda urugamba rwo kwigobotora ubukoloni hagati y'igihumbi 1950 n'igihumbi 1970, abanyafrika bariruhukije bibwira ko ibibazo birangiye hakurikiyeho urugendo rw'iterambere. Nibyo byarashobokaga, ariko wagira ngo abakoloni bahasize umuzimu wo kurwanira ubutegetsi, kuko hatangiye inkundura yo guhirikana ku butegetsi butitsa, inkundura n'uyu munsi itaragabanya umurego. Ihirikana ku butegetsi ryazengurutse ibihugu hafi ya byose bya Afurika, kuva ku mpera ya Afurika y'Amajyepfo kugera ku mpera ya Afurika y'Amajyaruguru, mu ihembe rya Afurika na Afurika y'Uburengerazuba ndetse na Afurika yo hagati. Hose uko ibihugu byabonaga ubwigenge hatangiraga inkundura yo guhirikana ku butegetsi. Kuva muri Mutarama mu 1950 kugeza tariki 31 Nyakanga uyu mwaka wa 2023, habarurwa kudeta zageragejwe zigera kuri 220, muri zo izigera ku 107 zarashobotse. Iya nyuma iheruka ikomeje no kuvugisha isi yose ni kudeta yo muri Niger. Mu bihugu 54 bigize umugabane wa Afurika, byibura ibihugu 9 byonyine nibyo bitarageragezwamo kudeta kuva nyine muri uwo mwaka w'1950 kugeza uyu munsi. Turaza kubigarukaho. Ku isonga igihugu kimaze kugeragezwamo kudeta nyinshi muri Afurika ni igihugu cya Sudani. Habarurwa kudeta byibura 17 zageragejwe ku buryo bugaragara, muri zo ariko 11 zose zaburijwemo hashoboka 6. Izo ni kudeta zageragejwe ku buryo bugaragara, ariko iyo habaruwe izatekerejwe hagacurwa imigambi ariko ntagire igikorwa, muri Sudani habarurwa izigera kuri 36. Kudeta iheruka muri Sudani ni ya tariki 25 Ukwakira mu 2021, ubwo General Abdel Fattah al-Burhan yahirikaga guverinoma yari yashyizweho nyuma n'ubundi yo guri ku butegetsi bwa Omar el-Bashir mu 2019. Ni ukuvuga ko mu gihe cy'imyaka 3, 2019, 2020, 2021, iki gihugu cyabayemo kudeta ebyiri. Nicyo kiza ku isonga mu bihugu byageragejwemo kudeta nyinshi. Igihugu cya kabiri mu byageragejwemo kudeta nyinshi ni igihugu cy'u Burundi. Mu Burundi habarurwa kudeta 11 zageragejwe mu bihe bitandukanye, muri zo hashobotse 5 gusa, 6 zirapfuba. Iya nyuma izwi iheruka kugeragezwa mu Burundi niyo muri Gicurasi mu 2015, ubwo itsinda ry'abasirikare bari bayobowe na General Niyombare Godefroid batangazaga ko bafashe ubutegetsi igihe Perezida Petero Nkurunziza yari yagiye mu nama y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Arusha muri Tanzania, ariko abantu byabahiriye kuko yagarutse kitaraganya, we n'abandi basirikare bakuru batemeye uwo mugambi bari bakimuryamyeho, bakawurizamo abari bahiritse ubutegetsi bakerekeza iyo buhungiro. Gusa ariko vuba ha rwose muri uyu mwaka wa 2023 havuzwe undi mugambi wacuzwe wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nta gikorwa na kimwe gifatika cyo kugerageza guhirika ubutegetsi cyakozwe, kuko General Evariste Ndayishimiye yabivumbuye mbere akikiza abageragezaga gucura uwo mugambi. Ibindi bihugu byageragejwemo kudeta nyinshi ni igihugu cya Ghana n'igihugu cya Sierra Leone. Muri Ghana hamaze kugeragezwa kudeta 10, muri zo hashobotse 5, izindi 5 zirapfuba. Ni kimwe neza no muri Sierra Leone, naho 5 zarakunze, izindi 5 zirapfuba. Igihugu cya Burkina Faso aricyo cyari giherutsemo kudeta mbere ya Niger mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2023, ubwo Kapiteni Ibrahim Traoré yafataga ubutegetsi. Nicyo gihugu kimaze kubamo kudeta nyinshi zageragejwe zigashoboka, kuko muri kudeta 9 zahageragejwe 8 zarashobotse. Bivuze ko kudeta 8 arizo nyinshi zimaze gushoboka mu gihugu cyo muri Afurika, nubwo aha hatageragejwe nyinshi nko mu bihugu twagarutseho, ariko hafi y'izageragejwe zose zarashobotse 8 mu 9. Mbere yuko mvuga ku bindi bihugu, reka nyuri wacu mu Rwanda. Mu Rwanda habarurwa kudeta 2 zageragejwe, imwe yarashobotse, indi irapfuba. Iyashobotse ni iyihe? Iyapfubye ni iyihe? Iyashobotse niyo ku itariki 5 Nyakanga mu 1973, ubwo General Major Juvenal Habyarimana wari umugabo w'ingabo mu gisirikare cya Geragwa Kayibanda wari uyoboye igihugu,
yishyize hamwe n'abandi basirikare bakuru biyise les camarades du 5 juillet bahirika ubutegetsi bwa Geregwari Kayibanda batamennye amaraso. General Major Juvenal Habyarimana ajya ku butegetsi. Iya kabiri yaburijwemo rero ni iyihe? Kudeta ya kabiri yaburijwemo yageragejwe mu 1980 ubwo bamwe muri ba basirikari bari bafashije General Major Juvenal Habyarimana gufata ubutegetsi barangajwe imbere na Colonel Theoneste Rizinde bongeye kugerageza kumuhirika ku butegetsi ariko birabananira. Icyo gihe abasirikare bakuru bagera kuri 40 byabaviriyemo igifungo bafungirwa muri gereza yafungirwagamo imfungwa za politike yari mu mujyi wa Ruhengeri. Mu 1982 benshi muri bo Perezida General Major Juvenal Habyarimana yarabababariye abandi abagabanyiriza ibihano. Colonel Theoneste Rizinde wari wakatiwe urwo gupfa agabanyirizwa igihano akatirwa burundu. Singiye gukomeza kuvuga uko byamugendekeye ahubwo navugaga uko yari yagerageje gukora kudeta ahiritse Perezida General Major Juvenal Habyarimana bari bafatanyije n'ubundi guhirika ubutegetsi bwa Geregwari Kayibanda. Ibindi bihugu byageragejwemo kudeta nyinshi harimo ibirwa bya Komore bimaze kugeragezwamo kudeta 9, muri zo hashobotse 5 zirapfuba. Muri Benin hamaze kugeragezwa kudeta 8, muri zo 6 zarashobotse, 2 zirapfuba. Igihugu cya Nigeria nubwo kuva mu 1999 cyatangiye isimburana ku butegetsi rinyuze mu matora kandi akagenda neza, twavuga ko n'uyu munsi ritarakomwa mu nkokora. Mbere yaho nacyo cyari cyarivuruguse mwihirikana ku butegetsi kuko muri iki gihugu hamaze kugeragezwa kudeta 8, muri zo 6 zikaba zarashobotse, 2 zigapfuba. Muri Mali hamaze kugeragezwa kudeta 8, 5 zarashobotse, 3 zirapfuba. Muri 5 zashobotse harimo n'iheruka mu mwaka wa 2020 ubwo agatsiko k'ingabo z'igihugu kari kayobowe na Colonel Assimi Goïta uramutswe intebe y'umukuru w'igihugu uyu munsi kashyiraga hasi Perezida Ibrahim Boubacar Konate wategekaga iki gihugu kuva mu 2013 nyuma y'imyaka 7 gusa afashe ubutegetsi. Ku rutonde rurerure rw'ibihugu bya Afrika na kudeta zabibayemo hakurikiraho igihugu cya Guinea Bissau. Iki cyabayemo kudeta 8, 4 zirakunda izindi 4 zirapfuba. Igihugu cya Togo cyageragejwemo kudeta 7, muri zo 3 zirakunda, 4 zirapfuba. Repubulika ya Congo abandi bakunda kwita Congo Brazzaville imaze kugeragezwamo kudeta 7, muri zo hakunze 2 gusa, 5 zirapfuba. Muri Niger ari nacyo gihugu giherukamo kudeta vuba aha tariki 26 Nyakanga uyu mwaka wa 2023 ubwo agatsiko k'abasirikare bakuru biganjemo abarindaga umukuru w'igihugu karangajwe imbere na General Abdurrahman Chiani wayoboraga umutwe w'abarinda umukuru w'igihugu bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum. N'uyu munsi inkundura yo kumusubizaho cyangwa gukuraho abo babuhiritse ikaba yarabuze gica. Aha muri Niger iyi ibaye kudeta ya 5 ishobotse muri 7 zimaze kuhageragezwa kuva mu 1950. Ibindi bihugu bivugwamo kudeta nyinshi harimo igihugu cya Chad aho muri kudeta 7 zahageragejwe 2 zakunze, 5 zigapfuba. Iki ni igihugu uyu munsi gitegetswe na Perezida w'inzibacyuho Idriss Deby Mahamat wagiye ku butegetsi muri Mata 2021 nyuma y'uko se Idriss Deby Itno wayoboraga iki gihugu arasiwe ku rugamba aho yari yagiye gutera ingabo mu bitugu, ingabo zari zihanganye n'imitwe y'iterabwoba yari yibasiye iki gihugu. Ibindi bihugu bivugwamo igeragezwa rya kudeta nyinshi muri Afurika harimo igihugu cya Mauritania. Iki nacyo kimaze kugeragezwamo kudeta 7, muri zo 5 zarashobotse, 2 zirapfuba. Igihugu cya Guinea ni ukuvuga Guinea Conakry nacyo kimaze kugeragezwamo kudeta 6, 3 zarakunze, izindi 3 zirapfuba. Guinea Conakry nayo iri mu bihugu bya vuba biherutsemo kudeta kuko tariki 5 Nzeri mu 2021 agatsiko k'abasirikari bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe Special Force muri iki gihugu cya Guinea karangajwe imbere na Colonel Mamadi Doumbouya bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé. Colonel Mamadi Doumbouya ahita yicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu kuva icyo gihe kugeza uyu munsi.
igihugu cya Ethiopia cyo kimaze kugeragezwamo kudeta 5, muri zo 2 zarashobotse, 3 ziburizwamo. Igihugu cya Repubulika ya Afrika nacyo kimaze kugeragezwamo kudeta 5, muri zo 3 zarakunze, 2 ziburizwamo. Igihugu cy'abaturanyi cya Uganda nacyo kimaze kugeragezwamo kudeta 5, muri zo 3 zarakunze, 2 ziburizwamo. Mu Misiri amaze kugeragezwa kudeta 4, zose zarashobotse. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze kugeragezwa kudeta 4, muri zo 2 zarashobotse, izindi 2 zirapfuba. Mu gihugu cya Algeria naho hamaze kugeragezwa kudeta 4, muri zo hashobotse 2, izindi 2 zirapfuba. Muri Madagascar naho hamaze kugeragezwa kudeta 4, ariko hashobotse 1, izindi 3 zirapfuba. Muri Liberia naho hamaze kugeragezwa kudeta 4, muri zo hashobotse 1, izindi 3 ziburizwamo. Muri Lesotho naho hageragejwe kudeta 4, muri zo hashobotse 3, indi 1 irapfuba. Muri Cote d'Ivoire naho hageragejwe kudeta 4, muri zo hashobotse 1, izindi 3 ziburizwamo. Muri Somalia ho hamaze kugeragezwa kudeta 3, muri zo hakunze 1, izindi 2 ziburizwamo. Muri Libya naho hamaze kugeragezwa kudeta 3, hakunze 1, izindi 2 zirapfuba. Muri Zambia hageragejwe kudeta 3, ariko nta n'imwe yashobotse. Muri Gambia naho hageragejwe kudeta 3, ariko hashoboka 1. Muri Gabon hamaze kugeragezwa kudeta 2, ariko nta n'imwe yigeze ishoboka. Muri Guinea Equatorial naho hageragejwe kudeta 2, hashoboka 1, indi 1 irapfuba. Muri Maroc naho hamaze kugeragezwa kudeta 2, nta n'imwe yigeze ishoboka. Ku kirwa cya Sao Tome naho hageragejwe kudeta 2, hashoboka 1, indi irapfuba. Muri Senegal hageragejwe kudeta 1 itarigeze ishoboka. Muri Mozambique naho nuko, kimwe na Angola. Muri Seychelles hageragejwe kudeta 1 ndetse irashoboka. Muri Kenya hageragejwe kudeta 1 ntiyashoboka. Muri Eswatini naho hageragejwe kudeta 1 ndetse irashoboka. Muri Cameroon hageragejwe 1 ntiyashoboka. Muri Tunisia hageragejwe 1 irashoboka. Muri Djibouti hageragejwe 1 ntiyashoboka. Naho muri Zimbabwe hageragejwe 1 ndetse irashoboka. Iyi ni yahiritse ku butegetsi Perezida Robert Mugabe wari ikirangirire muri Afurika, wari utegetse Zimbabwe imyaka 30 mbere y'uko ahirikwa mu 2017, ndetse nyuma yaho akarwara karemba agapfa mu 2019. Muri rusange uteze amatwi urutonde rw'ibihugu byose nagarutseho byageragejwemo kudeta, zimwe zigakunda izindi zigapfuba kuva mu 1950 kugeza uyu munsi, wakwibaza uti byibura hasigaye ibihe bihugu bitarageragezwamo kudeta na rimwe? Ni ibihugu 9 gusa. Ibyo bihugu ni Botswana, ibirwa bya Maurice, Cape Verde, Malawi, Eritrea, Namibia, Tanzania, Afrika y'Epfo ndetse na Sudan y'Amajyepfo, ari nacyo gihugu gishya kuri uyu mugabane wa Afurika. Nubwo ariko inkundura yo guhirikana ku butegetsi ikomeza kumvikana kenshi mu bihugu bya Afurika, muri Afurika siho honyine hakorwa kudeta, ariko ijanisha rinini yumvikana ku mugabane wa Afurika. Muri rusange ku isi kuva mu 1950 habarurwa kudeta zigera kuri 486, ni ukuvuga igiteranyo kizabaye zose ku migabane 5 igize umubumbe w'isi. Muri zo nk'uko natangiye mbivuga, izisaga 220 zabaye ku mugabane wa Afurika, n'ijanisha rigera kuri 44%. Ibyegeranyo nk'ibi tukugezaho nibikuryohera, jya usiga ukoze subscribe kandi uduhe ibitekerezo ku bindi wumva wifuza ko twagufasha kumenya birambuye. Nge nitwa René Lambert Muhire, naho utaha.